Ponašanje Davida Dragojevića u zadruzi svi komentarišu, od zadrugara preko milion gledalaca koji pomno prate svaki njegov korak, pa sve do njegovih bivših devojaka, koje, nakon što je javno prevario verenicu Aleksandru Subotić, o njemu nemaju lepo mišljenje. Za novine se pre nekoliko nedelja oglasila Olivera Pankov, Davidova bivša devojka, koja ga je najstrašnije ocrnila i tom prilikom ga optužila da je koristoljubiv, da je sa njom bio samo zbog para, te da su mu njeni roditelji plaćali letovanje, a po svemu sudeći nije se zaustavila sa prozivkama. Iako ga ovaj put nije direktno imenovala, svi šuškaju o tome da je baš na njega mislila i javno mu udarila na muškost. Kad muškarcu moraš da kažeš budi muškarac, onda jedi govna, glasila je poruka koju je objavila Davidova bivša.